أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حمد رب عالم ربين، صلاة وسلام لسر پیغمبر رحمة حضرت محمد مصطفى بن، وصلاة وسلام لسر أهلي وأصحابي وتفقا بن حتى روجا قيامتي. قالي مسلمانا دبي صحبتا خدا أمي بحثا خطبه بكن، گرک دو وقتا خطبه دا مهو خبر نده أمي بحثا وي بكن. خدا عز وجل دسورة النحل آية 125 دا وها قوتيا: بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. خدا عز وجل بيجي غازي إنسانا بكا، دعوة إنسانا بكا ببال ريا رب خبا بحكمته وبوعظة خوشك. وجادلهم بالتي هي أحسن. مجادله بواره بکا، بواره تارتشمش ببا بوی تشتی گودها خوشکترا. یعنی وقتی تبواره تمجادله کر گرک مجادله تا جیاوا دها سپحی تربی، دها خوشکتر بی، دها منفعت لی تربی. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله. محقق ربتا دها بهتر زانی بوان کسی گو جریا خدا درکتنا جریا خدا شاش بونا. وهو أعلم بالمهتدين. و خدا دها بهتر زانی بوانی گو لسر هدایتنا لسر ریا راستن. حديثا پیغمبر عليه الصلاة والسلام هاتيه روايت کرين ج أبي هريرة دبي پیغمبر عليه الصلاة والسلام وها قوتيا: من توضأ فأحسن الوضوء. أو كسي دست الميج بقري و دست الميج أخوا خوشك بقري، ثم أتى الجمعة طير وري الميجا جمعي فاستمع قهي خبدي خطيب قهي خبدي خطبي وأنصت وشخور بحسيني غفر له ما بينه وبين الجمعة. جوي خطبه حتى خطبك كديا قوري قنهيوي عفو دبن. وزيادة 3 أيام وسيرو جي دها زيد ترجي قنهيوي عفو دبن. ومن مس الحصى فقد لغى. أو كسي قو دستي خبدي وان كفري قد جامية دنا، مثلا ام بيجن بري د جامية دا كفر هبون جامي آخ بون، او كسي قو بوا كفرا بليزي وي تشتكي بوشكر. نها لجامية انسانكي قو بخالية جامية شخور بليزي چزگيا تيدا چه بكي، يانجي جب تلفونيا خو درخي و حالو شخور الجب تلفونيا ميزيني، يانجي بباشقة تشتي دي مشغول ببي اوی تشتکی بوش کر. جوی حدیث چه هاتا فهمی؟ جوی حدیث هاتا فهمی گرک مهو دست المجا خو خوشک بگری و مهو بری خو بده جامعه وقتی گو ملی خطبه خواند، خطیب خطبه خواند، مهو گوه خو بده خطبه خطیب و مهو لیش خور بحسینی، مهو دنگی خواه نکه، مهو بحواله خور خبر نده، مهو بجب تلفونیه بخالیه جامعه بباشقه تشتی دی مهو نلیزی. وقتی گو مهو بوا بلیزی اب مهو تشتکی بوش کریا. حتی به وقتی گو انسان الکلکاتا وقتی گو خبر دا تجیر بیج خبر ندا دیسی تا خبردانه که بوش کر. یعنی گرک مهو دنگی خونکی صادجا دو وقتا خطبه دا گو خطبه تی خوندن وقتی گو ناو پیغمبر علیه الصلاة والسلام هاتا گوتن بدزی
هێدیکە مهۆکارێ سەڵاتە سەر پێخەمبەر بدەی وەختێ گۆ di xutbê da îmam du'a kirin xetîb du'a kirin bêdeng hêdîka mihokarê bêje amîn ew zirara wê nîna lê wekî dî wextê ku miho îmam xutbê dixwênê û miho xeber bidê ev xeberda ev tiştekî boş e miho dikê ev tişt xelet e heqîqeten halê hazir niha wextê ku miho xutbê dixwênê em gelek cara ser mînberê na wextê ku em xutbê dixwênin em dimeyzênin ku hinek însan bi hevdûre xeber didin hinek jê bi hevdûre dikenin hinek jê ceb telefoniyê xwe derdixin bi ceb telefoniyê xwe dileyzin guhê xwe nadine xutbê ev tiştekî xelet e ev tiştekî nebaş e gerek miho dev ji va hereketa berdê roja xutbê wextê miho destnimêja xwe xweşik girt û miho hate xutbê gerek miho li îmam bihsênî ka divê xutbê da ev mesaja ku xetîb ji miho re dibêje ev çi mesaja gerek miho guhê xwe bidê wê ne got başqa miho bi tişt nedîva meşğûl bibe çawa dilmêjê da miho xeber nadê miho hereketa nakê li rast û çepê xwe miho nameyzênî miho sadece hişê miho gerek li ser limêja miho bê di xutbê de jî aynî gerek wilo bê gerek di xutbê de jî miho li rastê xwe li çepê xwe nemeyzênê miho li pêşiya xwe buwa xaliyê camiya miho neleyzê miho ceb telefoniyê xwe dernexê miho li mesaja nemeyzênê miho bi ceb telefoniyê xwe nekeve înternetê de facebooka da whatsapp'a da yanî gerek hişê miho li xetîb bê ka xetîb çi ji miho re dibêje çi mesajê didê miho çunku roja înê heftelik cihê komkirina misilmana ye yanî misilman heftiyê rojekê roja înê têne cem hevdû xetîb meseleka ku her kesî îlgilendirmiş dikê ji wara tênê meydanê weke ku mektûbekê ji wara bixwênî bê çawa di riketê li mêja înê ferz in her du xutbê ku têne xwendin jî ew jî ferz in gerek werne xwendin wextê ku miho sadece li mêj bike û xutbê nexwênî li mêja miho înê çê nabe li mêja înê xutbê wê her du xutbê wê ferz in lê belê di mêja eydê de eyda remezanê û eyda qurbanê miho dîsî xutba dixwênê ew her du xutbê li mêja eyda remezanê û li mêja eyda qurbanê sunnet in yanî miho karê wa bixwêne jî miho karê nexwêne jî di li mêja înê de miho pêşî xutbê dixwêne dûvre miho tê li mêj dike ama di li mêja eydê de miho pêşî li mêj dike dûvre miho xutba dixwêne êdî gelê misilmana hem di wexta xutbê de gerek miho ji xwe re bihsênê ya di duwa însanekî ku xetîb bê însanekî ku dawetçî bê daweta însana bike bi bal dînê xuda va gerek bi hikmet bi wazeke xweşik wa dawet bike xeberdana nerm bêje ne ku dilê însana bihêlê ne ku em bêjin heqaretê li însana bike gerek bi xweşkatî bi hikmet bi zanebûn û bi waza xweşik wa dawetî bal riya xuda va bike wextê ku mücadele kir di ser qoniyekê de tartişmîş bû gerek bi şiklekî xweşik bi wa re tartişmîş bibe gelê misilmana pêxember aleyhissalatu vesselam kengî xutbe xwendiye yanî xutba pêşî ku pêxember aleyhisselam xwendî û li mêja înê ya pêşî ku pêxember aleyhissalatu vesselam kirî li ku dê bû pêxember aleyhissalatu vesselam wextê ku li Mekkehê bû ehlê Mekkehê müşrikê Mekkehê zulm û îziyet didana pêxember û didana eshabiya pişt ra
جبونا گوش بن وی ظلمه جبونا گوش بو جبر وی ازیت خلاص ببن پیغمبر علیه السلام قرارا گوهر هجرت بکیدا پیشی مسلمان هجرت کربو دپایرا پیغمبر علیه السلام جی به حضرت ابو بکر را جمکه بره خدانا مدینه منور وقتی گوهاتنا جهکی نزی مدینه بو دبی محلا سالم کره عوف yani lwê derê gojêre tê gotin Ranûna Wadîsî yani Nuwala Ranûnayê gohatine wê derê insana bakir goj bo li mêjê werin Musulman hazir bûn Pêxember aleyhissalatu vesselam li wê derê li mêja înê li pêşiya wa kir. Wextê got Pêxember aleyhisselam li pêşiya wa li mêj kir, li mêj xilas bû berê Xweda insana û ji wara wiha got. Got gelî insana ji bona hûn axireta xwe tefekur bikin li pêşiya xwe qenciyê bişênin. Yani ji bona axireta xwe ji bona heyata xwe ebedî hêwina li vê dunyayê qenciyê li pêşiya xwe bişênin. Çunku hûn xweşik zanin esûn dixwin bi Xweda got hûn tevek yek bi yek hûnê bikevin hûnê wefat bikin. Heywanê wa yê bêşivan bimênin. û muheqeq Xweda Azze ve Cella wê rojê got tercüman tune û perde jî di ara we Xweda de tune bê Xweda Azze ve Cella yê ji we re wiha bêje. Yê bêje ma pêxember ji we re nehat, pêxember hûn dawet nekirin, pêxember riya heq û riya baş şanî we neda. û Xweda yê ji we re bêje yê bê ma min mal nedawa, min serwet nedabûwa. û Xweda Azze ve Cella yê bêje ma min qencî bi we nekirbû. Ka we ji bona axireta xwe, we ji bona vê roja xwe we çi şiyand? Êdî gelî Musulmana wextê got Xweda wilo ji we pirsî dibe ew jî însan yê li aliyê xwe rastê meyzênin tiştekî nabînin. Yê li aliyê xwe çepê meyzênin tiştekî nabînin. Yê li pêşiya xwe meyzênin yê agirê cehennemê bibînin. Êdî gelî Musulmana xwe ji agirê cehennemê muhafaza bikin welew ku bi dana nîv xurmê jî bê. Yani got nîv xurme jî bê hûn bê emê sedeqê bidin wilo bikin. Eger ku hûn nikaribin nîv qet xurme jî bidin hûn nikaribin nîvê xurmekê jî sedeqe bidin xeberdaneke xweş bi xeberdaneke xweş xwe ji agirê cehennemê muhafaza bikin. Wextê got hûn nîv xurmê jî bidin çunku qencî li gorî quweta mihoya. Yani Pêxember aleyhisselam dibe li gorî quweta xwe qenciyê bikin em bêjin quweta we bi nîv xurmê dikeve wê nîv xurmê bidin. Çunku Xweda Azze ve Cella xêrekê bi daha qebûl dike, xêrekê bi sedî qebûl dike. Yani ji daha heta bi sedî xêrekê qebûl dike. Eger got hûn nikaribin nîv xurmê jî bidin quweta we nebe wina feqîr bin xeberdana xweş bêjin bi wê xeberdana xweş xwe ji agirê cehennemê muhafaza bikin. Rehma Xwedê û selama Xwedê li ser we bê. Gelî Musulmana xutba Pêxember aleyhissalatu vesselam ev bû. Yani pêşî li mêja înê kir peyra berê Xweda insana û ji we re waz û nesîhet kirin. Ji hingî ve roja înê Musulman lev digihine hevdû û eger derdekî wiha bê meselekek hebe ji we re tê gotin.
وقتی گم هود به خطبه یعنی کوجان تی بیرام هو گم هو پیشی د خطبات خوینی و د پایرا لمیج دکی او تی يعني تي بيرام هو حال حاضر الميجا إيني فرض كفاية فرض عينه يعني الميجا إيني الميجا جمعي فرض عينه هر كس جرك بالشخص خوا هر الميجا إيني بكي إنسان كي بالغ بي عاقل بي مسلمان بي زلام بي أهل وطن بي وننا خوش بي معذرتي وي نبن گرک هر الميجا خوا إيني بكي وقتی گو نكي يگونه كارا قالي مسلمانا الميجا إيني دو وقتا هجرت دا هي پیغمبر نگهاي مديني هنگي فرض بو فرض بونا الميجا إيني هم بقرآني هم بسنة پیغمبر هم بإجماع أمتي فرضه د خطبه دا روژا اینی مساجکا گو هر کسی علاقه در دکی تی میدانی تی دائین لمیجا اینی وقتی مهو خطبه تخوینی شرط صحیح بونا خطبه ام بیجن انسان کی گو خطبه نخوینن صادجه به امی درکعت المشکن او خطبه و چه نبوه د عیدا رمضانی و عیدا قربانی دا خوندنا خطبه سنته یعنی گم هو خطبه نخوینی جی المجام هو عیده و المجام هو یا عیدا رمضانی و عیدا قربانی چه دبی قالی مسلمان دو وقتا خطبه دا گرک مهو لخطبه بحسینی بباشقت تشتی دیوا مهو مشغول نبی آنجاق وقتی گناوی پیغمبر علیه الصلاة والسلام هاتا گوتن هیدی که دلی خود بدزی مهو سلام صلاة سر پیغمبر بده یانجی وقتی کو خطیب دعا کرن مهو هیدی که مهو بیجی آمین او زرار ناکی لی وکی دی مهو چه خبردانی بکی او دبی خبردانا بوش گرک مهو ولو نکی قالی مسلمانا دو وقتا خطبه خوندن دا گو خطبه تی خوندن گو مهو بجب تلفونیا خوب لیزی یان بخالی جامعه بلیزی یان بسجاده خوب لیزی او جی وکا وی حدیثا پیغمبر گود گو انسانی بکبرا بلیزی وی تشتکی بوش کر او جی دوی عینی وکا وی دبنه تشتکی بوش گرک مهو بواجی نلیزی اوزلک لوقت گو مهو هاتا لمیجا اینی مهو هاتا خطبه مهو جب تلفونی خوا قپات بکی یان جی مهو وابکی سسزی دا بیدنگی دا جبونا گو هنکا گو نهات بنا خطبه لمهو نگرهن مهو مشغول نبی خدا عز وجل عبادت ما توکی قبول بکی خدا عز وجل زاروک ما صالح بکی خدا عز وجل د دنیای دجی قنجیب دی ما و د آخرت دجی قنجیب دی ما و مجعزابه اگر محافظه بکی خدا عز وجل قلب ما پاقش بکی خدا عز وجل عیب ما بسترینی خدا عز وجل نخوش ما شفای جوار بشینی یج ما گو دیندارن خدا عز وجل وازنگین بکی گو دین خوا ادا بکن خدا عز وجل اهل ما مال ما مملکت ما تمام آفات و نخوشی و بلا محافظه بکی خدا عز وجل آلی کاریا مسلمانا بکی خدا عز وجل صبری بسرمده بشینی لنگی مسابت بهیلی لقارش کافرا آلی کاریا مبکی خدا عز وجل ما مسلمان olarak بمرینی و ما بگهینی انسانی صالح خبردانا ما داوی حمد رب عالم ربن